Oke, nah di video kali ini kita akan sambung kata dari kata Kontrakan. Kontras. Kontak. 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 Iya benar. Konflik. Kunci. Kunci. Kok kunci? Ah? Salah. Kasih. Oke. Lanjut. Apa? Lanjut. Apa? Hah? Mikir. 1, 2, 3. Ah, Undangan. Konglomerat. 1. Kontradiksi. Oh, kontradiksi. Iya, ada. Kontrol. Oh, kontrol. Konseling. Konseling. Oh, ada. Converse. Oh, konvers. Oh iya, ada. Apa enggak?